Komisi Benta baka kam pentrai ya kesurok kam dei bandon ke jingdko kesenjok kirang ba snong jang kemar main circle haka artere unai lur araja arpusan kala yo ban shong jialang bat ketenat PWD Roads Nongpo Division bat kumjo bat u kontraktor ubala yo ya kam ban pentrai ya kani kesurok lingba ka PMGSY haka project Nongpo Omdan Sesonapur. Nakaliang ka PWD Roads Nongpo Division lawan mi daw ba dahon sila u AEE ya kesenjok lalam kemat daw chairman uba komen ingti katanat PHE bat haka jingdan lang ringkan u MP Agarwal u kontraktor bat kiwe-kiwe. Hakani kejingya lang kabala penlong hadorbar hall marman kamat ya keran kadai ban pensya ya ke detail project report DPR jong kenong po Omdan Sesonapur kaban nakal yang kesenjok kirang ba snong kila pensngau baki kwa ya kejingya trailang bat ban omdan kanu kejing penthut penwet bat ru ban nakal yang kesenjok kala dawa bau kontraktor rengkat ketenat PWD kidai ban pentrai ya kesurok katkum ke DPR haka jo kapor kesenjok kala penpauru ya kejing sngongo ya ke sarkar jela bat yo menteri ketenat PWD ki balas ngap ya ke jing ur jing nam jong ki nong song snong jong kathan marmain circle ilayo ban sedang ya kene ke surok NUS nadu na numpuk hadu bernihat ya hakane ke sing ilayo aru ban pendong ke general meeting rangkat bat ginung yalam snong ko ke yalam jong ke sejuk gerang bat snong jong ke marmain circle ini seutnat sibun hakane ke meeting ban agaliang ke department ilayo ban pensai agak debat ke detail project agunta jong kene ke surok NUS hukum nagaliang ginung yalam snong ni penpau ke jing sung si ke de ya ka department kepala simkhia baluan pensai na benta kene ke surok marpe nim kwa bakum kiwe ke jaka bakan mi ke jing huri hura la ne ke jing komplain reina ka sedang hi kwa bakan don ke jing trelang ba ini ke sinjuk kirang ba snong na ka benta jong kene ke surok ngin kwa babandon ki jing komplain ni ke jing ujor adin baladepsna ya unia surong ikumba nagaliang ke department ru ila kular bagin ai ke jing trail lang bat ki nong yalam snong seutnat sibun bat nagaliang i kontraktor ru ila kular haga meeting bahas kumno habunai March dan April ba in persang ban pendep ya ke surong bat sisil kum ka senjuk irang bat snong yo ke sarkir ni ai ka jing khuble karpang ru ya ka sarkar jungi ka MDA ka Meghalaya Democratic Alliance ka bala simkhia ban sanction ya ka ne ka surong ikum kino yalam snong ila slam mahaban yo ne surong adin kato katne snem aga jing ka jing nam ka jungi ka sarkar ka klem sngap menti andre ka ai ka jing trelang ka sngeu ka sngap ha ka jing ka jing nam ka jungi kum mangi kinong yalam snong mentang yo i kumba kila sanction bat kila yo ru ban pentrikam tengik scam ha ka ne ka por makandon ru ka jing kendiak ha ka lek kawan ha ka por liur te gerpat ye ki paralok nong susnong ki balek ba wan lang ba jong ka ne ka surong ba tin long ki baya sha stong kendiak kat bau kontraktor sedang penpentri ya kan ya kesurung. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai ya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya